Naš grad je ovog vikenda domaćin najboljim mladim džudistima iz 9 balkanskih država. Po oceni gostiju iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Turske, Grčke, Bugarske, Rumunije i Albanije, Nacionalni džudo savez, džudo klub Partizan i Kikinda zaslužuju sve čestitke za sjajnu organizaciju velikog takmičenja. Mnogi nisu se navikli na Kikindu, godinama dolaze ovde, družimo se i po turnirima i kampovima, evo sad i na ovom zvaničnom takmičenju. Oni su prezadovoljni, presrećni, nose lepe i pozitivne uspomene iz Kikinde, što je nama i cilj, i da se oni uvek nama lepo vrate. Ovaj šampionat, balkanski šampionat za kadete, znači za takmičar uzrasta do 18 godina, je premašio sva očekivanja. Znači, svih 9 država članica Balkanske džudo asocijacije su ovde, 197 takmičara, ukupno 310 učesnika, što je impozantan broj, znači izvanredan odziv, kvalitet takmičara takođe i pravi praznik džuda u Kikindi. Šta reći, pa ovakve stvari koje privlače veliki broj ljudi, ja nisam uračunao broj posetilaca iz unutrašnjosti pa iz regiona, znači mnogo na tom nekom turističkom planu, ili sportsko-turističko, kako god, mnogo pansiona, vanpansionske potrošnje, znači dobro je svima, a nama najvažnije je da taj sportski deo protekne na najbolji mogući način, da se mi pokažemo kao dobri organizatori, što smo i uspjeli, i na kraju da taj se završi i uspešno po rezultatski. 4 takmičara iz Kikinde brani boje države Srbije i ja verujem da ćemo na kraju svi zajedno slaviti. Pre svega želim da izrazim veliko zadovoljstvo što sam danas ovde kao predstavnik Saveza za školski sport Srbije i iz razloga što je nedavno džudo upravo postao deo našeg sistema i ono što je jako bitno, svima je jasno da deca danas se vrlo malo kreću, sedeći dosta su prisutni na društvenim mrežama i jako nam je bitno da što više sportova uključimo u naš sistem takmičenja. Iz tog razloga i džudo kao jedan masovan sport i sport koji kod mladih razvija ne samo fizičku, već i mentalnu snagu. Iz tog razloga je jako bitno da on bude deo našeg sistema i kažem, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas prisutan ovde jer želimo upravo da što više dece uključimo u razne vidove aktivnosti. I predsjedniku Saveza za školski sport Srbije prijele su reči hvale koje su na račun organizacije Kikinđanima uputili mladi džudisti i njihovi treneri. Ja znam da smo mi uvek dobri domaćini i u drugim sportovima, a naravno i u džudo organizaciju poštujem jer to su ljudi koji stvarno daju sebe u celu ovu priču i mislim da su svi prezadovoljni današnjom organizacijom, odnosno organizacijom ovih dana. Tanasković i Vukmirica su apelovali na džudiste i posetioce da ne zaborave na bitku koju vodi mladi Igor Nurkić. I u hali Jezero je organizovano prikupljanje novca za lečenje obolelog mladog džudiste iz Niša.